So great to be with such a beautiful congregation. Kumnanzi ke ukuthi ngibe ingcenye yaleli bandla lelinebantfu labahle kangaka. God has truly been good to me uNkulunkulu ke ube muhle kakhulu kimi to bring me here today. kuthi bekangangiletha la namuhla. Everything God does Konke ke lokwenziwa nguSimakathe is by divine appointment and divine connection. kuba ngumusa kuphinze kube kubudlelwane. There's a connection in the spirit today. Kuba ke nekuxhumana emoyeni njengoba kukhona namuhla. I'm so grateful to have met your pastor, Reverend Dr. Makabua, Ngiyathokoza kakhulu ke ngiyakutusa ukuthi ngihlangane naDokotela and his first Mazibuko lady, his wife, kanye nemkakhe and the leaders of this church. nabaholi baleli bandla. This church is a place of enablement. Lelisonto leli ke lisonto lekwenteka kwetintfo. It's a place of growth. Lisonto lekukhula. It's a place where you can have your future set out before you. Lisonto lapho likusasa lakho lingafike lichume khona. It's a place of transformation. Lisonto lenguquko. It's a place of revelation Lisonto lemibono. where you have anticipation Nangabe and unekulinza expectation ugadze of something great lokuhle happening lokungenteka in your life today. empilweni yakho namuhla kungenteka. Pastor started off with Psalm 23. Sitawucala ke ngamahubo 23. I'm the Lord your shepherd, you shall not want. uJehova ke ungumalusi wakho awunakweswela. How many people in here today have a want? Bakhona yini bantfu labanesidingo namuhla? You want something, Ukukhona lokufunako you're trying to get it, uyatama kukuthola. you're frustrated because you haven't got it. Uyakhubeka ukuthi solwa ukutholi. But tell your neighbor, Tshela ke makhelwane. neighbor, Makhelwane today namuhla you're going to get the key utasithola that sikhiye. will open the door Utawuvula lo to mnyango those things that you want. bese sekuvela And you lokufuna. shall not be frustrated Angeke uphindze in life uhlukumezeke. from this day forward. Kusukela In namuhla the kuya name of phambili. Jesus. Egameni likaJesu. Amen. Amen. I finished with this scripture this morning. I want to start with the scripture today. Ngicedzeke ngaleli hubo leli ekuseni lengitawucala ngalo manje. From 2 Corinthians 6 in the Message Bible, Lelitholakala ke kubaseKorinte besibili. from verse 11. Kusukela evesini lelishumi nakunye. Dear residents of Eswatini, Bahlali baseSwatini. I can't tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. Did you get any of that? No. Hallelujah. Amen. Dear Eswatinians. You got it? You don't- Swati. Oh, dear Swati. Nina bantfu bakangwane. I can't tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. Ningamangala ukuthi nginifisela kanganani ukuthi ningake nani nitheleke ngekhathi kulempilo lenhle lenkulu. We didn't fence you in. Singathi nani ningangena The smallness you feel comes from within you. ngoba konke lokuhle kuchamuka ngekhathi kuwe. Your lives aren't small, Impilo yenu kayisiyo incane. but you're living them in a small way. Kodwa nangabe uyiphila ngalobuncane iba incane. I'm speaking as plainly as I can, Ngitama ke kukhuluma nje kalula njengoba with ngingakhona. great affection. Kodwa ngeluthando lolukhulu. Open up your lives. Vulani impilo tenu. Live openly and expansively. Niphile ngekukhululeka kuphinze ngekunwebeka lokukhulu. I think these scriptures are very good scriptures. Lo mbhalo ke lesitawufunza ngicabanga ukuthi ngumbhalo lomuhle kakhulu.
But even with these scriptures, many people never live up to the expectation God has for their life. Kodwa ke noma sekunalo mbhalo kunebantu labangakhona ukuthi baphile ngelizinga lapho uNkulunkulu abagadze khona. So the key to living in that place where God wants you to live Ngakho ke sikhiya sekuphila kuleli zinga lapho uNkulunkulu akugadze khona is the use of your imagination which shapes your life. ukuthi wena bese sowukhona kubona tintfo letingabonakali manje titowakha ke impilo yakho. One of the greatest gifts that God has given you is the gift of your imagination. Nakukhona ke sipho uNkulunkulu leka kuphe sona sipho sekubona tintfo letingekho embi kwakho kwangaleso sikhathi. It's the ability to create and receive things in your mind. Ngilokuthi ukhona ukuthi wakhe tintfo uphindze utemukele engcondvweni. And the reason that God has given you this gift Lokuthi ke uNkulunkulu akuphele sipho is because you're made in His image, ngilokuthi wakhiwe ngemfanekiso according wakhe. to His imagination. Ngekubona kwakhe. God imagines. uNkulunkulu ke uyabona. He imagined the entire universe. Abone umhlaba wonke. He imagined you before you were in your mother's womb. Aphindze abone wena usengakabunjwa esibelethweni. Every day, Psalm 139. Emahubo ke 139 athi Verse 16 says that even before you were born, every day was pre-planned for your life. livesi ke les16 lithi ke wena usengakatalwa konke kwasekuhleliwe ngawe. We are more like our Creator Thina ke sifana nalo wasakha. when we become creative. Nangabe nathi sibese sesiyakhona ukucabanga ngekwakha. The enemy has tried to rob our creative abilities. Sitha ke sitamile kususa indlela yokubona tintfo kithi nekwakha. God wants to restore those creative abilities everyone has. uNkulunkulu ke ufuna kubuyisa konke lokho. Everything in life starts with imagination. Konke ke emhlabeni kuqala ngekokuthi ukubone kungakendeki. Nothing becomes reality until someone imagines it. Kude lokubese sekuyabonakala ungakaqali ngekukubona emoyeni. Everything man has created was imagined first. Konke lokwakhiwe ngumuntu kwaqala ngekucatshangwa kuqala. This building, the seats you're sitting in, everything was imagined Le before ndlu it came. nesitulo lohleti kuso nako konke lokukhona kwaqala ngemicabango. Without imagination, you could not make decisions. Ngaphandle kokuthi uqale ucabange ngeke ubese sowenda tinqumo. So I'd like you to say this with me. Ngajabula ke ukuthi nisho naku kanye nami. Meditation is the key to my imagination. Kuzindla ke ngikona sikhiya sekucabanga kwami. Imagination fuels your expectation. Lokucabanga ngiko ke lokubese sekondla lokugadzile. Expectation is the womb of manifestation. Bese ke lokugadza ke kona sekuveta ke lokutawubonakaliswa. Manifestation is the preview of everything which you will receive in life. Lokhu ke lokubonakaliswa konke kubese ke kona sekuba ngilento lebese seyitshengisa lokulotawuba ngikwe emhlabeni. So we need to let His word transform the way we think. Kufanele ke ukuthi livi lakhe bese lintshintsha indlela lesicabanga ngayo. So you can think beyond what you know right now. Lokusho ke ukuthi nyalo ungacabanga wendlulele lokhu lokwatiko nyalo. This isn't pertinent to educational qualifications. Lokhu ke akuhambisani nekokuthi wena uceceshwe kanganani ngekwetemfundo. I left school at 15 years old to work in the farm. Ngaye ke la sikolo ke nangina 15 ngayosebenta eplazini. No school leaver certificate, no secondary education, nothing. Abanginikanga ke ngisho certificate nje sekuyekela angite ne certificate sekugcina ka JC kude nje. No, I said Whatever. exactly what you said. So it's not based on your qualifications.
ngakho ke akukakhelwa etukwemfundo yakho It's based on the word of God and your imagination. kwakhelwe etukwelivi lasimakadze nendlela lobona ngayo lokusengakendeki. Someone said imagination is everything. Lomunye ke wake wathi lokubona tintfo letingakendeki kungiko konke. It's the preview of life's coming attractions. Kusho ukuthi kona kukuvetela tintfo talamhlabeni letisengakaveli. So God wants you to have a mental picture of your future. Ngakho ke uNkulunkulu uyafuna ukuthi ube nesithombe selikusasa lakho. But this morning I want to share with you this message, which is a message of liberation. Ngakho ke namhla ngifuna nje ukuthi ngikhulume nani na umlayeto wenkhululeko. So the dictionary says this, and I'll quote from the dictionary. Incwadi ke lehumshatilimi ithi Liberation is freedom from oppression. ithi ke inkhululeko ngilokukhululeka encindzetelweni. Liberation is the biblical invitation to abundant life. Ithi ke inkhululeko ngilokumenywa ngekwenkholo empilweni lecicimako. Liberation is the ending the structural and systematic injustices Ithi ke manje kukhululeka ngilokuthi udluthule etimeni tencindzetelo that keeps everyone from flourishing equally and equitably. letihlala ticindzetele wonke umuntfu emphumelelweni yakhe ngekwemuntfu nekwekwesidzingo sakhe ayedvana. So when you're liberated in your mind, Ngakho ke na ukhululekile engcondweni yakho you're not going to be part of the world culture of the blame game. awunawubese ke sowuba ingcenye yalomhlaba wekusola uphindze Everything somebody usola else's fault. ulibale ukuthi nginjena nje ngingenxa It's the yalo economy. It's ngilomnotho the political structure. ngile politiki nalendlela leyakheke It's ngayo always something else. njalo njalo wena ngiloku lokucindzetele. But you're responsible for the creative process that God has put in your life. Ngakho ke nguweke lo ngumnikati waloku lokufanele ukuthi ukudale ngekuhlanyelwa nguNkulunkulu empilweni yakho. Repeat this with me. My imagination shapes my life. Lokhu ke longiko ngiko lokwakha impilo yakho. Genesis 11 verse 6 in the New Living Testament says, KuGenesis ke sahluko ses11 ilverse lesithupha lithi look, he said, the people are united buka ke bantfu bahlangene and they speak the same language. baphindze bakhulume luyunye. After this, nothing that they shall do will be impossible. Emva kwaloku ke kude lebatakwenda lokungeke kwendeke. I believe that nothing in Swati is the same as nothing in English. Ngikholelwa ke ukuthi ngelulwimi lwesiswati nakuthiwa kude kufana nje nelulwimi lwesingisi Is that nakhona correct? kude. Yes. Yeah. It's the same thing. Nothing Kude shall be impossible. lokungeke kwendeke. This was so powerful Lokhu ke kunemandla kakhulu. that the Godhead came from heaven to earth Ngawuthi uNkulunkulu wasuka emazulwini weta emhlabeni and said, we cannot stop this. wathi ngeke What's sikumise in the imagination of the people, lokhu lesemcabangweni wemuntu. we have to confuse their language. Kungakho ke kufanele sale sihlanganisa sibaphambanisa tilwimi. So this is one of the power principles of the kingdom. Lona ke ngilenye ke yetigcobo letinemandla tembuso. It's the key to you not living a life of want. Ngiloku ke lokusikhiya sekokuthi ungaphili impilo yekudzinga. It's the key to liberation Sikhiya senkhululeko. from those thoughts. Oh, I don't have the education. I don't have the money. It's liberation time, church. Kukukhulula ke kuloko ukuthi angikafunzi ngite imali sikhathi senkhululeko bandla. So the principle is the people came together as one. They were united. Kusho lomcondo ke uthi labantu bathi bangabakanye kanye basise baba nemandla.
They all spoke the same language. bakhuluma lulwimi lunye. That doesn't mean some spoke English and some spoke Swati. Akusho ke ukuthi labanye bebakhuluma isingisi labanye bakhuluma It said that Swati. all their vision was going in the same direction. Kusho ke ukuthi konke kwakukhulunywa lapho kwakwenta bevane. And because of that, nothing is impossible. Ngaloko ke kude kwakungeke kwendeke. So therefore, you have to be around people that are speaking the same thing, Ngakho ke kufanele ukuthi sibe bantfu labakhuluma into yinye. that you infiltrate your society Kuze kuthi singene umango, with positivity, singene ngemqondo wekuphumelela. changing others' minds by changing their imagination. Ngekokuthi sishintshe imqondo yalabanye, ngekokuthi sishintshe tintfo lebatibona tisengakendeki. For Proverbs 23:7 says, Taga ke tas 27 23:7, 23 verse laka 7 lithi for as a man or woman thinks in their heart, lithi ke njengoba So umuntu are wesilisa they. newesifazane acabanga enhlitweni So yakhe, what you think is what you'll be. ngoba lokhu lokucabangako ngilokulongiko. Your life focus goes with your heart's focus. Indlela ke lojonge ngayo tintfo ihambisana nekokuthi inhlitiyo yakho ikuphi. Proverbs 4:23 Said- Emahubo ke yona 24 verse 3 says, keep your heart with all diligence, for from out of it flows the issues of life. ithi ke nakekela ngalokufanele indzaba yenhlitiyo yakho ngoba kuyo kusuka umthombo wetintfo. For young people, Nine bantfu I'm speaking labasebancane to young people. ngikhuluma nani kakhulu. How many young people are in here today? Baphi bantfu labasha namuhla la? Yeah, young people. Bantfu labasha? Well, I think nearly everybody's younger than me in here today. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu utivela mncane namuhla. But the key to success in life Kodwa ke naku ke imphumelelo yemuntu ilapha. isn't on TikTok, Njengoba ke niyaye nithi nani la kubomabona Instagram, nibuke natithombe, Facebook, nibuke X. nako konke lokusemtingcingweni. that's not where your future lies. Akusiko lapho likusasa lenu Your likhona khona. success lies in imagination. Likusasa lenu likuthini Social ubonani media is phakendeke. the killer of imagination. Konke lokulese ngikubalile ngibona lokubulala kucabanga kwakho. These devices Letintfo leti are lenitisebenzisako, lobotomy devices. tonke letintfo lenitisebenzisako, Lobotomy is when your frontal lobe is torn away from you. ngilesikhathi ke kubese kusuka lendlela lobona ngayo isuswe kuwe. Takes all your creative thoughts away. Kutsatsa ke nalendlela yekucamba kuwe. It's true. Kuliciniso. Yeah, say amen, oh my, or oh me. It's the truth anyway. Kuliciniso noma ungathini. It's not popular, Akusiyo intfo lejayelekile, but it's the truth. kodwa liciniso. The enemy wants to control the population of the world. Sitha ke sifuna ukuthi singamele wonke umhlaba. He wants to stop God's people being fully creative. Ifuna ke kuvimbela abantu baNkulunkulu ukuthi bangakhoni kubona bacambe tintfo. Hallelujah. Amen. Say this with me, number 2. Imagination is essential to me living by faith. So Hebrews 11:1, Base maHebheru ke 11:1 in the NLT it says, faith shows the reality of what we expect, for it is the evidence of things we cannot see. kukholwa ke kungumfanekiso wetintfo lesitifunako lesingatibona. So faith is the reality of what we expect. Ngako ke kukholwa kungiletintfo letiphatsekako lesitilindzile. We only get out of life what we expect. Njalo emhlabeni sithola lokhu lesikugadzile. If you expect nothing, Na ungakagadzi lutho,
you'll get it 100% of the time. ubese kuthola lokungekho lokucicimako. But the people who wake up with expectation in the morning Kodwa labo labavuka bagadzile ekuseni also get what they expect. baphindze nabo bathole la kule bakugadzile. You expect riches, you expect a good life, you expect a good family. Ungagadza ingcebo, ugadze impilo lenhle, ugadze umndeni You lomuhle. expect a nice husband, you expect a nice wife. Uphindze ugadze indvodza lekahle noma You umfati expect to lokahle. travel, you expect to go places in the world. Ugadze kuhamba uyongcebeleka nekubona nje umhlaba wonke. But you don't put action to your expectation. Kodwa na ungalandzelisi lokulinza kwakho ngetendo. Every day we expect something good to happen in your life. Ngelilanga ke utawugadza lokuhle ukuthi kwenteke. You expect to be stronger, healthier. Utawugadza ukuthi ucine, utawugadza ukuthi uphile. Here's a secret to long life. Nayike imfihlo empilweni lenze. How many of you want to know the secret to long life? Bangaki labafuna kwati ukuthi yini lemfihlo? The secret is don't die young. Imfihlo ke ithi msufu semncane. But you can still be walking about Kodwa ke kusenekwenteka ufe uhamba. like the dead walking Njengalaba labafa bahamba. because you have never had a creative thought. Ngoba awuzange soke ube nembono lowakha. You've never seen yourself at 75. Ngoba awukaze waticabanga You've never sowungumkhulu. seen yourself healthy. Awukaze waticabanga uphile My saka. wife and I are the same age. Mngami ke siyalingana. She's actually 6 months younger than me. Mncane nje ngetinyanga letisithupha. But we don't have prescribed medication. Kodwa kude imithi lesiyinathwako lesesiphila ngayo. Are you hearing me? Niyangiva ukuthi ngithi That doesn't just happen. akumani ke kutendekele lokho. You go to the doctors for a checkup, Uyahamba uyocwaningwa bodokotela and the nurse says, "What medication are you on?" bakubute ukuthi manje wena unatha miphi imithi. Nothing. Kude. No, you must be on something. Bathi hayibo kukhona lokunathako. No, we're on nothing. No, you must be on something. Kube nengiphikiswano yokuthi kufanele kuba khona lokunathako. You don't need to be on anything. Akudzingeki ukuthi ube khona You have lokunathako. an expectation. Kufanele nje ukuthi ulinze. We thank God, Siyambonga ke uNkulunkulu for God is able to do those things that we cannot do. ngoba uNkulunkulu uyakhona kwenta letinto lesingeke sikhone And- kutenda. We believe the word. Siyalikholwa ke nelivi. When hands are laid on the sick shall recover. Baze In labagula the bo name babekwa of tandla Jesus, bayaphila. every epileptic demon must leave in Jesus' name. Amen. So when a prayer is prayed and the response comes, then the healing flows after that. Kwase Amen. ke kwathandazwa wase sowumangaliso uyendeka kuphila kubese kuyalandzela. I've lived in Africa for 12 years. Sengihleti ke la kule Africa umnyaka lelishumi I've nakubili. been involved in Africa for 40 years. Sengiphindze ke ngaba khona nje ngenta tintfo iminyaka lelishumi namine. So I understand many of the things that happen in Africa. Ngako ke ngiyaticonza letinengi tetintfo letenteke eAfrika. I also understand the kingdom of God. Ngiphindze futhi ngiyati ubukhona baNkulunkulu. I understand the power and authority that we have in the kingdom of God. Ngiphindze futhi And ngwati the expectation we have for miracles in the kingdom of God. And if we don't get to that place of seeing and expecting miracles, kungako ke kufanele sifike kulesigaba sekubona siphindze silinze imangaliso. we won't have the victories that God has already pre-prepared for us. Sitawubese ke sesiba nalokunqoba lekakulungisa muveni uNkulunkulu wakulungisela thina. Hallelujah. Are you all with us
here now? Are you Senibuyile back? yini bazalwane? Are you back? Is everyone back? Senibuyile yini bazalwane? Amen. Amen. Say this with me. Sanibuyile God's nakuke dream emva for kwami. my life is bigger than my dream. So the thing is, we've got to dream God's dreams. Kufanele ukuthi siphupho emaphupho asimakazi. All of us live our life within a mental space created in our unconscious minds. Kufanele ukuthi sonke siphile impilo yethu ngemicabango leyakhiwa lapho singafiki khona ngekwemehlo. But when we have a relationship with the Holy Spirit, Kodwa ke nasinebudlelwane namoya ongcwele. the Bible says in Hebrews 9:14 LiBhayibheli lithi ke kumaHebheru 9:14 that the blood cleanses us, ingadi washes iyasiwasha our minds iphindze iwashe netingqondo tethu. from all those works of the flesh. Isisuseke kuto tonke tinkhanuko tenyama. Amen. Cleanses our subconscious mind. Kuyasigeza kugeze nale miqondo lesingayiboni. 1 Corinthians 2:16 Uthi ke baseKorinte wekucala sahluko says sekucala that we verse have 16 the mind of Christ living in our spirit. lithi ke sinemqondo waNkulunkulu lohlala emoyeni wethu. We should be motivated and activated by the mind of Christ who lives in us. Kufanele ke ukuthi sigcucuteleke siphindze siphakanyiswe ngulomqondo waNkulunkulu lohlala kithi. So Ephesians 3:20 from the Passion Translation of the Bible Kuba seFesu ke sahluko sesithathu emavesi laka 16 lithi says, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all of this. lithi ke ungawangabati amandla kaNkulunkulu kusebenta kuwe kuze uzuze tonke tintfo. He will achieve infinitely more than your greatest request. Utawubese yena so ukuvetela lokukhulu kuneticelo takho letinkhulu. He will achieve infinitely more than your greatest request. Utakunika lokukhulu kunaloku wena lokucelile. Ask your neighbor, what's your greatest request? Buta makhelwane wakho ke ukuthi yini isicelo sakho lesikhulu. If you were to ask your neighbor to write down the greatest request, Na ungabutshela makhelwane ukuthi asowubhale isicelo sakho lesikhulu. they would say, let me think. Utawuthi hey asengicabange. Awabuke lena nalena. Oh, someday everything will be good in my life. Abese so uyasuka ke so uthi hey mhlambe nangingaba nempilo nje lemnandi. If you don't know what your greatest request is now, you don't have a greatest request. Nangabe awunayo nyalo info loyifuna kamatima kusho ukuthi ude. Ask a young person, where will you be in 2 years' time? Ubuthi umfu lomusha ukuthi eminyakeni lemibili utibona ukuphi. I'm still trying to work it out. I don't really know. Uthi ke hey ngisacabanga uyathi ngisengakaconzi kahle nje. Hello? You wonder why life's in a mess? Ubese uyamangala ke ukuthi yini impilo yakhe vele ingakuphumeleli. You've got to know what your greatest, infinitely more than your greatest request. So if you don't have a greatest request, Kufanele uhlale wati ke ukuthi yini info lengiyifuna kakhulu, yini isidingo sami lesikhulu. Dr. Yong De Cho from the biggest church in the world Kukhona ke indvodzana lena lisondvo lelikhulukati emhlabeni lebitwa ngayonda. prayed for something, Wathandazela umuntu uthi, but wathandazela it never came. Kwangendeke. And he kept praying and Waqhubeka praying wathandaza. and asking God, why have you not given me this thing? Wase so uthi ke kodwa simakadze yini unganginiki lokulengikucelako. God says, I don't know what to give you, Wathi ke uNkulunkulu angadi kuthi ngikunikele. because he was not specific. Ngoba bekangakavakali ukuthi lesicelo sakhe yini. The day he became specific Kwathi ngeleli langa avakala ukuthi udzingene. was one day prior to receiving everything he asked for. Kwase kuthe elangeni lelilandzelako kwavela lobekakucela. We've got to be specific. Kufanele ukuthi uconze ngqo.
I want a car. What type of car? Imoto. A Hyundai, a Isuzu, a Toyota. Uyisho ligama layo. No, you've got to be specific. Kufanele ukuthi usho lokhu lokufunako. I want a husband. What kind of husband? Usho ukuthi na ufuna indvodza ufuna I lenjani. want a wife. What kind Ufuna of wife? umfati lonjani. My granddaughter, Umtukulu wami ke she's 6'2". mudze nje kakhudlwana She kunami. works with Emirates Airlines. Usebenta kunati indiza te Emirates. So I said to her, Ngathi ke kuye. have you got a boy in your life? Ngathi sewunaso yini singane. She says, no. Uthi cha. She says, but all these pilots, Uthi bonke labashayeli betindiza. they take their wedding rings off when they get on the plane. Bathi nabalati indizeni bakhumule tindandatho temshadvo. She says, but none of them Ngas get near me. ngathi ke mina angifuni nje namunye asonzele eceleni kwami. She says, I know the kind of man that I'm going to marry. Ngoba ngiyati indvodza lengifuna kushadza nayo. There's a message Kunemlayeto That's a message. lapho. Kunemlayeto la. for men and women, Yemadvodza nebafati. infinitely more than your Ekugcineni, greatest request. Utakunika lokuningi kunalokucelile. Your most unbelievable dream, Nalo ungabe ungakholwa ukuthi kungendeka. and exceed your wildest imagination. Lokutawugcina sekumangalisa indlela He will bowucabanga outdo ngayo. them all, Utakunika konke. for his miraculous power Ngoba imangaliso yakhe namandla constantly akhe energizes you. ibese kuba ngiyo lekuphakamisako. I can tell you Ngakutshela naku that young people have trouble keeping up with me kuthi bantfu labasha banenkinga nje yokucudzelana nami. because I know where I'm going. Ngoba ngihlale ngati I kuthi know my purpose. ngiyati nenhloso My yami. purpose energizes me. Ngoba lenhloso yami ngiyo lengifaka emandla. Are you hearing me? Niyangiva yini? You've got to know your purpose, and then you've got to ask God to fulfill his Kufanele purpose for ukuthi your life. uyati injongo yakho bese sowucela uNkulunkulu ukuthi akayifeze leyo njongo. I shared this scripture this morning from Jeremiah 29:11. Ngike ngakhuluma ke ngelivesi leli kuJeremiah 29:11 namhle kuseni. Where God says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, Lapho- plans to prosper you, Lapho and ke athi uNkulunkulu ngiyawati onke emasu lakhona not to empilweni harm you, yakho. plans to give you Emasu your ekukuphumelelisa hope and your future. nekukunika lithemba nelokukunika Some likusasa. versions of the Bible say that he plans to give you your intended end. Lamanye ke emahubo eBhayibhelini athi uneluhlelo lokukunika konke lokufunako He has ekugcineni. an intended end for everyone. Wonke umuntu unenhloso lephelele ngaye. So, in the Brenton Septuagint translation of the Bible, Lenye ke yemahumusho eLibhayibheli his word says that he will create a device. He will devise a device for your and to get you to your intended end. lithi ke utawakha indlela yekwakuthi uthole lokufunako. That means he will invent something just for you to Kusho get ukuthi ke you to the intended end that he has planned for you. kusho ukuthi ke utawudala lobe kungekho kube khona kuwe kuze kuthi bese kukufikisa lapho ufuna khona. God is doing everything he can to get you to that place where he created you to be. uNkulunkulu ke wenda konke lekangakwenda ukuthi wena ufike kulendzawo lapho bekakuhlosele khona. So sometimes we've got to change our environment. Ngalesinye isikhathi ke kufanele sisuke lapho sikhona khona. We've got to free ourselves from doubt peddlers, Kufanele ke ukuthi sitikhulule kubantu betidzakamiva. dream stealers, dream thieves. Siphindze futhi sitikhulule kulabe bemaphuphetfu. And we've got to get to that place where we understand that doubt is the enemy of imagination. Kufanele ke ukuthi size sifike ezingeni lapho sathi khona ukuthi kungabata ngikonasela lemicabango yethu. When you get a hold of this, your business will prosper, your family will prosper,
everything that you put your hand to shall prosper based on God's promise for your life. Waze wakwati ke lokhu emabhizinisi akho atawuphumelela, umndeni wakho utawuphumelela, kuphindze kufezeke konke uNkulunkulu lekakuhlosile ngempilo yakho. The Holy Spirit will give you the strategy he will give you the dream to dream. Umoya lo ingcwele ke utawubeseke yena so ukunika emacebo ekwokuthi ugabdzele usuke ephusheni leli uyofika kulelinye. He will ignite your imagination. Utawubese so ulayida ke indlela lokucabanga ngayo, ucabange tintfo losengakadibona. And then he will give you the step-by-step strategy. Utawubese ke so ukunika tindlela tekucatfuta uze ufike lapho ufuna khona. To accomplish what he has told you. Kuze kuthi uzuze lokhu lekakuhlosele kona. Many of us have not because we ask not. Labanye bethu banako lokho ngoba siyakucela. And when we ask amiss. Kodwa nasikucela singakuceli kona. This is not related to the age of a person. Akukafa lokhu kakulingani neminyaka yemuntu. Young people, Umncane, elderly people, umdzala, I'm still building, I'm still investing. solo ngiyakha, solo ngiyatshala timali ningibona ngaka. Amen. I'm still helping people in different parts of the world. Solo ngiyabasita abantu emhlabeni jikelele. I can't do that with small cash. Angikwendi lokho ngemadlana nje. God will take you from the place that you are. uNkulunkulu utakuthatha kulendzawo lokuyo. He'll take you out of your mediocrity Akususe kulokubalite kwakho. and raise you up to the level that he's created you to be in. Abese so ukubeka esigabeni lekakudalela ukuthi ube kuso. Amen. Amen. People get content in their place of mediocrity. Bantu bayashesha kwenela banele nje eteni. You get content in the same old. Unele nje tintfweni losutetayele lophila kuto. You walk into the house, you walk into the yard, it's the same every time you walk in. Njalo ufike ekhaya uhlangana naletintfo lohlala utibona njalo njalo. Sometimes you got to plant new plants, sometimes you got to change the chairs, or sometimes you got to do something. Ngalesinye isikhathi nje asowuke uhlanyele timbali But if letisha you're content to live with it, letihle tingekhatsi endlini. if you're content to live with the same old husband or the same old wife doing the same old thing, oh, I'm so tired tonight, honey, or whatever. Nangabe so ujayele ukuhlala nesingani sakho sangemihla uhlale nemkakho wangemihla ugcina nje singani sami You've got sengigcinile. to bring some fire into your marriage. Letha umlilo emshadweni wakho. My wife and I will be 57 years married in October. Umkami ke sesishadze emashumi lasihlanu neminyaka lesikhombisa. At 57 years married, your life can still be as vital as number 1 year. So uhleti ke isikhathi lesingaka emshadweni kusenekuchubeka kube nemlilo kungathi nisaqala kushadza. Some of you don't even think that's true. But Labanye anyway, benu abayikholwa ke lendzaba I le. don't care what you think. I Anginandzaba ke know ukuthi what I nicabangani live kodwa in. Are kunjalo. you with me? Ninami. You still got to love your husband, love your wife, encourage your husband, encourage your children. Kufaneleke ukuthi nichubeke nigcucutelane nibambisane nincenge nebantfu benu ukuthi nichubeke. You build a marriage a day at a time. Umshado uhlala uwakha sonke isikhathi. Say this, God's spirit and God's word fuels my imagination. Uthi ke uNkulunkulu vele umoya wakhe nguye lo wenta ukuthi imicabango yami ichubeke. The word says in John 14:16, New King James, Uthi ke King James ku John 14 verse and I will 16. pray the Father and he will give you another helper, Uthi ke ngidawuthandaza kuBaba that he bese may unginika abide with umsipi you forever, lomusha. the Spirit of truth whom the world cannot receive,
because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Uthi ke ngiyawucela kubabe ukuthi aniphe lomunye umdududu ukuthi abe kanye nani kuze kube You have the phakathi. helper living in you. You have the one that's going to take you to that place where you desire to be. Lo msiti ke lohlala la kuwe nguye lona lotakuthatha ukuthi bese sowufika etindzaweni lapho ufisa kufika khona. So let's end this way. Asiphetheni nganaku ke. The word is a seed. Livi liyinhlanyelo. So all I have time for today is to plant a seed. Ngako ke lengibe nje nesikhashana sako namhla A seed uhlanyelo. has to be watered so that it can grow. Inhlanyelo ke kufuneka ukuthi isetshenzwe kuzikhule. You have to leave here today with that thought process. Kufanele ukuthi lapha uphume namhla unaloyo mcabango. Meditation is the key to ignite my imagination. Imagination fuels your expectation. Expectation is the womb of manifestation, and it's a preview of everything you will receive in life. Kuhlala ke ucabangisise ngiko lokulayida indlela lo bese sowubona ngayo tintfo tingakendeki. Bese ke lokho sekwenta ukuthi kubonakale kulinza kwakho. Bese ke lokho sekutala kuphindze kuvete tintfo leti tawubese setiyaphumelela tiyabonakala empilweni If yakho. you understand that, every time you come to church, Nangabe ke uconza lokhu njalo na utesonfeni you will expect miracles. utawugatsa ummangaliso. The preacher will preach messages which astonish you. Umshumayeli wangalelo langa utawushumayela imlayeto letakumangalisa Because you're expecting. ngoba ugatsile. And that expectation is the law of draw. Ngoba lokugatsa ngiko lokubese sekusonzeta tintfo kuwe. So these are the simple keys to what you need in life. Leti ke tikhiya letilula nje talokuthi kuvuleke So lokufuna. please stand with me. We're going to do something just Ngicela ke before we close. ngisukume sitowenda lutho singakavali. So the word of God says in Revelations 3:18, Uthi ke uNkulunkulu kuSambulo 3:18 and I want you to do this with me. Put your hands over your fingers over your eyes ngifuna ke ukuthi nivale nibeke intandla tenu etukwemehlo enu and pray this prayer. bese sesithandaza Lord, your namhlanje. word says that you would anoint my eyes with eye salve so that I may see those things that you have pre-prepared for me. Lord, I thank you for the dreams, the visions, the imaginations, the expectation that you have placed in my life. And Father, I thank you that with eyes that can now see the opportunities that, Lord, I would have the eyes of an entrepreneur and see those things that be not as though they are. In the name of Jesus. It's mine now. I receive it. In Jesus' name. Amen. God bless you, everyone. uNkulunkulu anibusise nonke. Hallelujah. Thank you so much. Ngiyabonga ke kakhulu. I expect to hear great reports Ngigatsile ke ukuthi ngidawuva imlayeto imbiko lemihle ngani. from the people of this, from your pastor, about how the church has changed because of expectation. Letawube iqhamuka kumfundisi wenu ngekwethi libandla Never be the selinjinjile same ngenxa in Jesus' yekulinza. name. Sikusho ke lokhu God ngeligama bless you. likaJesu. Amen. I love you.